monate wa pele re se re tla kopana botlhe monate wa pele re se re tla kopana botlhe monate wa pele re se re tla kopana botlhe monate wa pele re se re tla kopana botlhe. Beshu ba mrena le modimo wa ya mimmo ke ngwana mokaila ba beshu kgotso ya modimo ga e kopanela ke ngwana mokaila mara ebile e le mmamoremi le fasele la ga Moshigo kgotso ya modimo ga e kopanela ka mo le tlile ka ga sesi kgotso ya modimo ga e kopanela mosadi wa lapale nna ke ya molatela kgotso ya modimo ga e kopanela ke ka fawe ke re beshu ba moluki ya go phela baruti ba ka dibishopo tša ka bo moevangedi bashumaedi bo khoza mojako ga mmogo le matotwana ba geshu ba ba seneng le molato le masea ke re ke a le amogela ka ga mokaila kgotso ya modimo ga e kopanela bana ba beshu ba moluki ya go phela le tseni ka raga lapa la ga mokaila le tlatla le kwa pitso ye le bile ditšong yona kgotso ya modimo ga e kopanele ke a le leboga ba geshu modimo ga ile a le totoiša mohlomong go tloga gare ga malapa a lena go tla go tsena ka gare ga lapa la go mokaila kgotso ya modimo ga e kopanele batho ke ka fao ke a leboga ge e kapa mohlomong a senke go no ba le se se le thiša mo pateng le sepetse thwini modimo ya le tsamaiša go tla go tsena ka gare ga mokutwana wa ga mokaila kgotso ya modimo ga e kopanele ke a le leboga batswadi ba ka ke a le leboga baetapele ba ka ke a le leboga ba bagolo go nna kgotso ya modimo ga e kopanele batho le nna ga ke nyake go akgole le ditaba re tlo thietša bagešo sebiletswa ka ga mokaila kgotso ya modimo ga e kopanele batho ka baka la gore mangwalo a makgethwa a bolela dilo di tsamaya step to step kgotso ya modimo ga e kopanele batho nna ke le amogetše bagešo bona dintša ka moka ke di bofile kgotso ya modimo ga e kopanele batho ke ra gore mohlomong le wa swareng ke tlala se ka batšha ba go rarelela ka morago kgotso ya modimo ga e kopanele bona mabatiri ya botšiso ke a le leboga